Ljubitelji životinja, dobrodošao na kanal Kućni ljubimci TV. Ovdje Mirko i sada ću ti otkriti 5 loših hrana za psa. Namirnice koje se koriste kod hrana za pse često mogu izazvati probavne probleme i alergijske reakcije. Lista loših hrana za pse je velika, te ju je potrebno pogledati kako biste izbjegli posjeti veterinarima i plaćanje računa za liječenje. Pogledajte 5 loših hrana za pse. Prva, sir. Prva loša hrana za pse je sir, jer sadrži masnoću i laktozu. U većim količinama sir uzrokuje probavne probleme pasa, poput bolova u želucu i dijareju. Druga hrana, riža. Riža koja nije organski proizvedena može uzrokovati trovanje psa arsenom. Treća hrana, kukuruz. Kukuruz sadrži puno hranjivih tvari i često se koristi kao hrana za pse. Ipak kod mnogih pasa kukuruz izaziva alergijske reakcije i probavne smetnje. Četvrta hrana, soja. Soja je jeftina namirnica za pseću hranu s mnogo proteina. Ipak današnja soja je često proizvedena genetski modificiranim uzgojem, a također sadrži veliku količinu pesticida. Kod pasa može izazvati alergijske reakcije i probleme probavnog trakta. Peta hrana, bijelo brašno. Bijelo brašno i proizvodi od bijelog brašna koji se mogu koristiti kao hrana za pse su loši za psa. Bijelo brašno izaziva kod mnogih pasa alergijske reakcije, probavne probleme i nadutost. Kako biste saznali više, izradio sam za vaš članak s listom od 34 namirnica koje su loše za vašeg psa. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!